Prema odluci Skupštine grada Zrenjanina, vodomeri se fizičkim licima očitavaju 2 puta godišnje, odnosno jednom u 6 meseci, dok se pravnim licima i korisnicima u objektima kolektivnog stanovanja vodomeri očitavaju svakog meseca. U ponedeljak 5. septembra počelo je poslednje ovogodišnje redovno očitavanje vodomera u 6 naseljenih mesta – Kleku, Banatskom Despotovcu, Čenti, Botošu, Knićaninu i Melencima. O terminima očitavanja vodomera u preostalim naseljenim mestima javnost će blagovremeno biti obaveštena. Ekipe javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija biće na terenu svakog radnog dana od 8 do 14 časova. Korisnici su u obavezi da omoguće pristup vodomeru i očitavanju istog, što znači da sa poklopca šahtova i iz samih šahtova uklone sve što bi otežalo ili onemogućilo očitavanje vodomera. Kod korisnika koji ne budu kod kuće prilikom dolaska čitača ili gde nije moguće obaviti očitavanje, biće ostavljeno pismeno obaveštenje o poseti sa brojevima telefona na koje mogu da jave stanje svojih vodomera. Pošto je u pitanju poslednje ovogodišnje redovno očitavanje vodomera na osnovu kog će se formirati akontacije za mesečna zaduženja, tokom zimskog perioda, kada nema očitavanja, apeluje se na korisnike da postupe po primljenom obaveštenju, jave stanje vodomera ili na telefon 535773 dogovore posetu čitača ukoliko ne mogu sami da očitaju vodomer. Svi korisnici koji u navedenom terminu ne budu kod kuće mogu obaveštenje o stanju vodomera da istaknu na vidnom mestu na svojim objektima kako bi ih čitači evidentirali. Korisnici koji to žele mogu svakog meseca tokom cijele godine prijaviti stanje svojih vodomera u periodu od 20. do 25. u mesecu na jedan od 3 načina. Telefonom svakog radnog dana od 7:30 do 13:30 časova na jedan od sledećih brojeva 535773 ili 530344. SMS porukom na broj 064 811 6099, slanjem maila na mail adresu sluzba.ocitavanja@vigzr.rs od 0 do 24 časa. Prilikom poziva u SMS poruci i mailu potrebno je da korisnik navede ime i prezime, adresu i mesto stanovanja kao i stanje vodomera.